Guys, good morning, may hapon. Diami karon diri sa CWL, Catholic Women's League. Oh. Naami diri. Oh. Oh. Okay. Naana diri karon ang taga It's Global World GOI 101. Imo ning rambulon mugawas ni permente 101. Oh, mga ni hatong kanila ko taka. Ramboli guys na balik tas tiil guys. Okay, man matiil na ni ila guys. Dugay kami gitiga nog bangko guys. Oh. Okay. Na agi mi dire guys kay na dire guys tiil ni ila guys tiil. Mapahol ta guys. Balik ta sa CWL Catholic Women's League sa St. Joseph Patriarch Church, Mabulo Unit, Cebu City guys. Okay. Atong picturean guys. Nibisita karon, no? Mao ni ang admin ang It's Global World GOI 101. Kanila inyong kontakon guys. Kana. Kani guys. Man mao ni sila guys. Tiil ra ni makuha guys. Tiil. No? Naami karon diri sa night San Columbus, no? So mao ni ang kuan guys. Okay. Taas guys, no? Balik ta guys. Muagi na sa ta guys. Muagi guys, tiil ra gid guys, sila tiil ra jud. Okay, bawal. Kanila lagi pagita guys. Kamaog ni say admin guys. Arita diri guys, tiil ra sad guys. So balik ta sad ta, no? Naami karon sa live ta karon diri sa Catholic Women's League, no? Sa St. Joseph Patriarch Church sa Paris, Mabulo Unit, Cebu City. So ang inyong nagbalita, nagbarog. Daghang salamat ug maayong hapon sa kahaponon.